Pati yun. Malamang ko mapahin terjadi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Demaya diplomat purun tak aktif. Nek, kene. Apa ba? Umin dah nih. Keluar ba paling abalence. Beda apa ba? Lu kebiaki kopi nih, kayak yakin ngarokok paya nih. Kan boleh jono-jonan ya. Celep. Iya ba, kemarin. Oke. Iya kerana. Malam agak damma eh. Demam keron sing kok tak demam malam. Aku malam agak dinak nyanyian bingko. Sing kok tak demre malam keron. Engkau iya si denak setir kempolan sakit melapil. Berarti malam merubah kaki berarti. Iya keron. Berarti kau pernah kau ongku malam merubahnya. Jadi mah beda kau penakok keron. Maja tak laja ongku kaki. Haram ongku ongku itu teror malam. Mapateng ya. Iya, yang sekecil Berarti tak aman di sini lan Masak apa keron. Haram ongku Apa kana? Cek kakrep ah. Boleh nilbina orang kau malam sih, yang bawa kau penakok. Iya kok malam lagi ya, tapi bang tedong, memang labang badan tok-tok-tokan. Pola laking kaki pa. Jok tang laki kepen bingko. Benda ya pada positif, jadi nak ada sungkok penakok. Kengi dinak re. Etisi dinak re banyak ring mate ongku keron. Yang yongku lah tar Bun, setiap pas sama ring mati tayo bun. Ija ada ring mati gus. Sebeden orang saya nyabrik. Bukan mati ya. Ada buruan boleh jadi gus. Maka dia sekut kalau bun. Ya maka roti sedina si bedering mati gus. Akit selain apa ada bedering mati gus. Kayaknya dinak ada ngiding deh ya. Oh ya tahu mun dah ya. Kakek marah labat ya bun. 5 hari gus. Gua marah labut nah. Kok kita bun. Di sini mana bang terakhir ni bini alabat. Iya iya. Juk siapa kena? Aki kron. Iya bun. Tunjuk kron. Beda apa kron? Orang dah mulai tak aman kan bun. Iya bun, tak aman bun. Tak aman dek rumah. Saya ada berita noreng kayak lengan dek kron. Beli masalah kehilangan tadi bun. Jadi jauh sungkok menakut. Cek dek rokok pernah aku ya ketako. Embeto. Cepah jeria kaki bun. Ayah ni pulang tak tahu jen teruan. Pulang kok riberin doa. Entren kok pernah kok gitu ya. Bun. Enjak raga kok pernah kok sagang kok disedinari tak mungkin. Insya Allah aman. Beda kelai buna. Cepah jeria kaki bun pas tak parta aja. Pas repot. Tak dirian patah-patah aja kalau punya. Munjen trenor lah rasa. Tak iya keron. Dia manterin enjak apa eh. Tertak yang terna. Maju mau lihat apa Mai keron. Mana bro? Mau lihat pun. Mula bun tak kau sampai malam bun. Iya. Ya apa boleh nak gana.
Jangan ganggu kok, Tan. Jangan ganggu kok bayi. Pasang kotok saya ganggu deh. Wah, wah, aduh kabur, kabur. Bekalan di atamu yang Korea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tojo. Beda apa? Anu ba, engkau lah kau ganggu kok kenapa merelu ba? Keadaan. Gak remah ba? Urusan kaki sakabai setan. Maksudnya ba? Orang seepat ebek to ngandung. Munta ekopuri patepak. King karo jasad seekopur. Mendendam injak tak kopur. Berlebih kun karo buang. Bener je. Iya ba? Engkau terlalu egois. Ben engkau peteng ate ba? Sehingga engkau bisa ngelakoni bareng sengan jeria. Jeria tuh seraja ke kaki. Jadi pakun gentayangan ke kaki ben ke lain. Sudah remah ba. Seteru tak ganggu ba. Ting cek minta tolong ba. Arya pakop. Deki tancepaki ke tengah setan ayo. Insyaallah bakal musnah. Iya ba. Kelangkong ba. Iya. Kelangkong. Iya ba. Ganggu ke TV. Ting keluar, ya ojen. Ting tak keluar, gabut. Ben boleh sedih usung tindatin. Ya tindatin siapa samping. Mak ka depan malam engkau teror. Mari mau ketemu pan perkosa. Tron. Ya wah, tak leongku. Mari pan perkosa. Coba ngawan. Ulah tak tahu. Mun engkau belis. Mun medem tak ngetelai apa. Samping gak kira apa. Mak ganggu engkau to. Enjak tahan kopi apa tahan. Dupa aki tang salam ndak Rovin ya. Engkau kini ser. Engkau ki sayang ndak Rovin. Iya, mun karo alam salam mama kinta denak. Petak capri bae.
Engkau tak neku HP kron. Soalnya nang dunia persetanan dilarang neku HP. Tak ngetek. Nyaman timba ada apa-apa roh. Tinggallah hubungan engkau. Ben boleh kaki siapa. Engkau cewek Rovin yang tersakiti. Coba sama engkau takuan. Tulis kalanya ke. Yoes, dayu ya. Iya, tak ada tenongku. Marin pan perkosa ya.